gara ya mani laga ya mani derate gababatu zilma abaya mani kaje chalam mitiya samo nagota nasi wale ya mani Arasin gayana kotume ode fadu ararge bajira fullati asla ladu garamulata gubba suta gatar kam fadu magala badanu rafhanate nyala ladu ona gota tijira ona alima jira buruka gotu dawadu Bagalammi walgarre walla lagone dukke ilma abba sabonse mamba ololo marke kotu adaba fadu khadu betanto shakke hawa magara burqa sena tante wata tuka ulama fetu bakaisani duta yo ulama rakate sini birada bata alli kesan bekama senyu walga fata onne keisa sikabna irmi sena nyata ya jama fayrul islam ya jama fayrul islam na mitina muftata Sida sabonuma fayrul islam no tate ya gadanu isagota burqale qabsa wota gola sena akade irmiyom sena nyata fayrul islam ko kali dawete dalu tata Hidda Islam ummati asli Oromo dati Mohani gobangalu tawara burqadati halkan dukana geisa majlisa fidatati sena tanten dagaddu harmi ada gotati guyya tokkon dubbada yo lubbun jiraadeti katana falmi qabu isdin arasbati Wai gotan kenyara meti kosi khasu akuma gotumma sambifleti yasalosu wasu asin diru ishi shegadin tisu taudani bekamna dil dina rasu Wayarmi ada gota akameteni sada wae keon kaso anumtoni non nada sila kajalala onne kesan kayada wana tijin iftate isateni ram fada yoni lubun jirade gafto konol ba fada Shamare fitar gago yomi takaga teise Oggasu wakke rufti wajira yoda geise Isin jirachu kana Buruka kami neise Awwa magala burqa garre firite sani ageysa ranken bene shirama ode sani shergoda biranga guba budate sani Sheikh Muhammad Amira hayu ilmin bekame maluma sitti afe ka ilmi sada dame abba fanno tonda
كإلمي ميدي فمي سينا تنتين دقدو بربرقان سيندي رومي أغيسا إمبيغو ميترا يوندون دومي بابا يجينا نفسو بابا يجينا نفسو تنو ما فينغو دومي Baba sheka shekani warsha dhalota boonse takka keessa sindifne golooda yoon faarse Shee Mustafa Muhammadi kan Rabbiin nu miidhayse subhaanahu jaa waa'ee isaa odaageesse baga jaalma keeti baga jaalma keeti arra nu dhufte teesse Ammas kaasii qabnu Shee Ibrahim Muhammadi asida isdiyaaduuf takka hin jenne gadi hayyu rabbiin sii kenne hayyu rabbiin sii kenne golooda gammadi Baba nammas nu qabnu tokko Shee Abaadiri goota gaafatee kiidha umrii dheeradhu turi abbaa jogoraa fiidha hedduu facaaftee firi haala qabeessa namaa amma siyaama badri ulamaa hedduu qabna warra bareeddeen addi Sheeni keenya nu qaale hoggayyuu caala warqee nurraa baasuu lajjira tawallaalaa sancarqee har'a guyyaa isaaniitiis kanarraa maqee ishee yoo tanaaf hin gammanne feetuu sallayyaa dhaqee Barattoota diin Islaam jaalalti teenaa fadda tuqaatan teen danda'u bakkaan jirutti gadda laga gaara seeneeti waliin baranne madda ani sinin jaaladha barnoota itti mudda Gaba kiyya dagachuun ishee seenarraan tolu barataan jaalataa hundaa waddan filu si malee eenyu garree kajechisaanu galu Shee Muhammad Ahmeti kajabeeffamuu malu Shee Abdulaziz Bakar ammas kan hin jaaladhu abbaa fannoota hundaa lammiitoo jabeeffadhu ka shakkiinatti qabu abbaa feete gaafadhu Amiirran galatoomaa siin dagannu yoomillee barsiisaan Fajrul Islaam hundaa waddan fille galatoomaa Kayroodiin ta'e oolumaa mallee hunda keessaniin baana teekkaa guddaa addan fille aanan bulee kan manaa jira dubbiin ammanaa kana fakkaata sagantaa naga sagantaa birootiin waggaa Rabbiin nu jiraachise walitti deebinutti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh